Kejingilang jongka Hill State People's Democratic Party maukun raw haka kharpratrik urisau arjar puar kala penskam yuba martel en mukem kum kurtong na maukun raw na benda ke election ke bansawan ho arjar pulai. Kejingilang jikinong kitkam bagi nongilam ka parti ke balalong henen kesngi halat karang jongsha nalor ke jingpes kami ba martel kum kurtong kala shimru iki rai ban yakon bersya iki jing pentrikam jubor ke sarkar ya ki kendon ke Code of Criminal Procedure dan ke CRPC paga Code of Civil Procedure ni ke CPC hak ni ke jela baga dewan bishar biang ya kani kala rai ru baga sarkar kambet mensyukular klemle enrei ke dei ben weng no season dan ru yang Meghalaya Gaming Regulation Act arjar puwei ba martel badai mentau executive member jongka KHDC ulong baga jing sakri jongu ke kampaj ba kamduna shu ke sanpo senem kum UMLA baru MDC kat bau General Secretary ke HSPDP West Khasi Hills subah Nicholas Marwen ulong bakani ke sarkar meminta kade ke sarkar ke babamsap nado kli edu kejat berkekampalat bani ke sarkar Kongres. Kibor deskat balik, kibor kibadabar, kiwan banso haga cimut kecing berkat, jong kini nong nikmat, jong ni pemerintah. Kiwan banso haga cimut kecing berkat, haga kecing nong baik jong ban brainwash. Ia kecing tip, ia kecing suko, ia kecing berkat, kecing berdang. Jong kini nong yang am jongi hagi celah. Kam tama hau Chief Minister, batu Deputy Chief Minister, uang itip batu Preston tensa. Nilai berada kecil kau siapa sarkar. Nilai hak parti. Nilai berrepresent siapa Chief Minister berada kecil kau haden kawai pat. Ba udai banweng sisendon ya kene kecing penbela tunggu ban pentrikam ya kene ke CRPC bat kumcuru ya ke CPC